tomate matay. Mulu tanami tarari mo korno. Tarari ka mangojor. Jadi katawa na tunggu mati matay bang kubus ni usahaw. May bubos ni kuma. Ijual maja gunon, romay natin Jakarta di buong galing na sa loob. Jadi sa Jakarta itong mga retenir may nataw, ngayon na dumanang operasi, retenir doon. Setelah 15 tahun, surat itong mga orang siya. Duk 15 tahun, paling kamula patok tuhuta. Anak pemelokon na stand up comedy. Biasa dia hutan aku ini. Stand up comedy. Ibu sebang anu kuburan ni suami naon, ulah pihak sebang anu kuburan itu mengadu minatai. Ngarobi awama sa kota Jakarta na riburi Huwado di soda solo mami Ibu ajagal na tata na niura na tinoburi Ini na kan Roana naon salah rumaon Dan kuburan di baba aduk Ini na Ini baca-baca kodus ite Bisa tahu di busak kita Pas itu naranya tahun Iba bida sebangan naon Itu kuburan lokonnya nak naik Pula pihak sebangan mengadung sih Aman, ngalapi sa 5 tahun dah kami di dayo biyo naman. Iya tung yas maro ang mga lakon na ano. Rong sila ni tang pak, ado tangon. Ado nga positif yung kurang di baba ado. Inna kan? Ito lebih dem sih ano ni. Wala pa mo sila ano tukure ko na mga ado mo sila tele nga mardongan emosi eh. Ito mga ado mo mana? Aman. Wala na lang yan ang musirabot tanong gabi today mga dunya mga mangalakan. Ang wala binagkimbangan lako parjulo hoy patulhom na maho. Ano silang tano? Ano silang tano? Lagi ko. Parjulo lagi. Aduh anak nagkimbangan lako parjulo. Ano silang tano? Nagila dewa. Ay, kejadian deh, Bra. Berarti dah kayak rekor biar uting memang.